Desperado. Napalabas, iti may sarabi, napan ni Josie iti apartment ni Warren. Gargaryen na kumadaytoy, ngem nakapungtot ni Warren. Nasakit tinakam ni Josie, kat pimanaw metlang iti day tarabi. Kabigatan na, nagpaspasin siya ni Warren kani Josie. Naglabas ti aldaw, napan ni Warren iti ayan ti bar a negosyo na. Itagagayem, denggen nyo ti tuloy ti nobela tayo a napauluan. Desperado! Nakatumog ka ni Warren ilamisaan. Gundaway kunday to ay mapanakadako siya yan na. Kita man no talaga nakatulog kan. Warren? Warren? Emipekto adagos ti akas. Nga inayon ko, iti inom na. Ti cellphone na. Alaga dagos. Kita ti number ni Andrea. Numaalap ti number ni Andrea. Ininutak matan adadaulan ti relasyon da. Kan ni Warren. Marilita, ayon ni Melchor. Ne, tsaka mo amare. Tsak na si putan no sa dino tinapanan na. Palaman ngam awan mat di ta guardhouse. Apay ngay. Mas daawak nga rod. Nagbaliw mat ni Melchor, mare. Ha? Saanan akas iti sigot? Apay nga ta. Rabiin. Ngamawan pa lang ni Papa. No awan lang ti klasik itay. Napan kami kuman nagpa-share ka ni Ismael. Pinasaya. Mga anakon. Sigurado amangan ni Papa iti restaurant. Ha? Sino ti umawawag? Ni Mama. Hello, Mama? Hello, kanan anak. Ada ka din ni Papam dito apartment na. Awan pa'y nga rod, Mama. Kunak man no nakaturugan. Awagak namin itay, kat di naksungsungbatan. Apay ngay, Mama? Mas dawak nga rod. Amangan mat no adar aramidan na. Wano ada kasarsarita na. Mabali na kasta? Anya ti bagayo kan kwa na, Mama. Ta ibagak tulangan inton sumangpat. Ay na, ibagak kumati naramid ni Tatam Amelchor. Ha? Anya ti naramid na. Nakiinom kit din kadagiti ag-swim-swimming. Kat, dayjay, medyo nabartak. Anya? Ay na, mas daawak nga rod, tasigod mat asaan nga agin inom. Wan nga rod, Mama. Kun may sa, iparit na ni Ismael nga ginom iti arak. Ita? Isumat ti minom. Mas daawak nga rod no apay anaginom. Nagbalbaliwan na talaga ni Tata Melchor. Apay nga ta, Mama. Day tatidya ka mo. Sige nga rod, anak. Ibagam talangan kini Papam nga mawagak. Bye! Wen, Mama. Bye. Apay nga anagbartak ni Tata Melchor. Saan mo tasigod akas tiyay? Uray basit lang nga arak. Di na timtiman. Anya nga tamanan ti parikot na. Nagmayat kag itiladawan mi ka ni Warren. Anaala itay. Dakkel ti maitulong na iti plano. Pariingan. Sa dinit.
Wala ka dito'y abay ko, Josie. Juan? Oh. Bambantayan ka, Warren. Rabi igayaman. Nagaturog ka mat nga minitayan. May salaab beer ti ininom mo. Kaya nagaturog ka matan. Nabanugak namin. Josie, di nakabayan na kasta. Ang mga nod na makakita ka data. Ha? Oh, di ka kumamanin agpungtot, Warren? Josie, Kita ang ti cellphone mo. At ang namin umawawa kitay. kasta ka di. Kung nakasya kung di mang sungbat nga maputangag. Amang ano ni Andrea, kat makabaso lakpay. Josie, Jakon kaya ti makabasol. Oray masaksa kitanak, Warren. ha? Agbay so dayta. Huwag kayam. Amo ka mabisin ka na. No kayat mo, inagumatang iti ka nam. Sanen. O sige. Duwata na mapanmangan iti restaurant iti baba. Okay? Ikakasarita ti kadwam ditoy. Ibagam agkuyog ta mapanmangan. Ialam to niti kanan na into nagsubli ka. Okay. Ni, asino tagtuk-tuk-tuk katrabiin? Ang mga nun ni Warren. Mabit lang! Naimbaga, Rabim, Madam Andrea. Melchor. Mabaling ka dito muna, Madam. Ko. Nakabutbut ang tiro pa na. Pasensya ka. Kaya ka lang makasarita. Anya nga minti ba ka, Melchor? Amo, nakita na kita nga agin inom iti harak. Juan. Maparparikotanak lang amin. Madam. Melchor. Mabaling ka niya. Di na kumamatan awagan iti madam. Sige, no, isot ko na. Anya nga minti parikot mo. Taapay nagbartak ka. Ado, Andrea. Isot dandani, jakamuti aramida. Melchor. Kaya, mababayinak pa yan kan ka. Anya nga min at talaga ti parikot mo. Ibagam tabarang adda maitulong ko. Sana, Andrea. Ibagaklakan ka ta, amangan no, guranak, gapo iti panaginom ko iti harak. Sa nabali, tasan konto nga ululitan. Mapaling ka di. At di mo dakdakamatan kaniwaran na ito yan napasama. Ha? Uwan, Melchor. Agyamanag. Dito lang, Andrea. Sige, mapanahon. Sige, Melchor. Kunak noan niya ti bakana. Nagnerbyusak pa sa nabali. Kasaritak tinton bikat, taamok ang mausawanin. Damagak noan niya di ibagbagana, aparikot na. Di ka pa'y nakaturo, Karen. Saan pa'y papa? Urain ka ngamin. Apayan narabyan kayo ita.
Pasensya kan. Napan ko ngamin kinita ti bara negosyok. Kasta ka di papa? Kat, kumusta ijay? Mayat mat. Mayat ti taray na. Nasayat nga ron no kasta papa. Mabaling ka di? Ako muyugak to kada kayo inton maminsan na mapan kayo ijay? Ha? Aging gangamin ita. Kat jak pa'y nakita day jay ang negosyo yo. Saanan, Karen? Nangruna, kat malamulay nga mapanak ijay. So, kastoy marabi anak nga gawid. Jakmut lakayat ang mapan ka ijay, anak ko. Apay mo't papa. Kanayon nga ti kustumar. Kat dagiti sangar ang lalaki. Jak kayat, ang paglulukwan da ka ijay. Papa, Iso di mon pampanunutan da yan, negosyok. Sana bale. Adamot tinang italkak. sa bagay mo't kiti Uwin gayon papa. Inawagan na kayo ka din ni mama? Sanutan. Ay, ada ko man napatag nga ibagana kada kayo papa. Kat sapay la ko ma, tasaan kayo nga gungungat no maamuan nyo. Anya da ita. Nagbartag ka no ni Tata Melchor ija swimming pool. Anya. Danda ni Jack agawid iti kalman. Ngam nagawid ngamin ni Alvin. Dimawat ngamin iti kwarta. Anya. Apay nga may na di pa ila nagdiretso dito eh. Mabain siguro Naimbagpay kada kayo, Mari Lydia. Dati ba layo nga ipapaabang iyo? When ngam numaminsan, adamot dagiti saan nga agbayad. Dagiti tiwed. Iso aday jay, nagawid ni Alvin. Taawan masingir na kadagiti borders me. Kastaya. When May mayat ko man ni Alvin ti kayan ayat ni Karen. Mari Lydia. Nasigurado nga damay tulong na. pare Melchor. Dito ka pa ilang, Mari, ha? Pare Melchor, mabitlaang. Apay akas jay, tinasaon ni pare Melchor. Mare Lydia, sa dino ti papanan ni Melchor? Diyak mo mare, ta nagdardaras mat api manaw, apaman anakita na ka. Anya? Aday bagam kan kuana? Kuma. Ngampi manaw matan. Mas daawak nga rod. Kasla nakigtot anakakita kan ka, tadagos api manaw. Adda ngamin basol na. Iso akas jay, Mare. Anya? Anya ngamin tinaramid na. Idirabi, nalaos ti bartek na. Imay ijay ayan ko. Kat, amo, madam kun ko na nakit din kanya. Anya? Oh, apay nga katawa ka kasta, Mare Lydia. Apay ngay madam, tiyaw awag na kan ka. Abalayan ko Nagtal na ka man. Amo, makarik na akitigurakan ko na. Sipod insubli na ti kwartang intad ko kin Ismael. Anya? Iso akayat ko akasarita, Mare. Ibagak adinak kumauawagan iti madam. Kas lang aming ipakpakitanan nga adayo tirik na kada kami kiniwari. Awan pa lang ni Karen. Itaman pa yung nalada mo imay diti pagsabsabatan nga parke. Ismael! Oh, apay akas taon na ti panangmingming mo kanyak. Nakakatkatawa ka di ti pukis ko. Apay, saan ko abagay? San kit di? Oh, intagaro din agpasyar Sigurado, kadagiti sumarunong haldaw. Di tanto man na nakita. Sana bale. Maudi mo tan a semestre ita.
Agradwartan. Masikaso kan tumatan. Sa bagay matkit ni Aywan gayam. At dakid dawag kan ka. Anya day ta? Intun agradwarta. Agkalay satan. Ha? Ay ayatan ka ngamin unay-unay, Ismael. Kadyak kaya ta mapukaw ka kanyak. Iso anak graduartan. Kidawag kada papakon mama. Tagkalay sa tamatan. Sinurot nakmat dito'y groto, Andrea. Wan, ngamin. Nagmayat ti pa nagsarsarita yu itay kini Lydia. Ngam idi nakita na pimanaw ka adakos. Babainak ngamin kan ka. Madam. Melchor, sardeng mo kumanday tam madam, ngayaw awag mo kanya. Tapno saan nga sakit tinakam ko kan ka. Uwan, Andrea. Nasayat nga rod na kasta. Ket itatasaan kan anabartag. Damagan ka man. Apay nagbartag kay dirabi, ket imay ka igayayan ko. Apay Melchor. Pangasim, pasan ka kung mga panunot iti dakas, Andrea. Gaputawan panggap ko kasta. Noan niya man ti parikot mo. Bagam, tapno matulungan ka. Para kanyak lang, Dayjay. Kat ulitag. Saan ko nga raramidan tikas jay, Andrea? Sa bali manantikita ni Melchor kanya kitay. Apay nga ta. Awan mati amok ang nagbasulan mi kan ko na. Ngam, kaslakit din kagura na kami. Ni, adaw mawawag. Ang mga nuniwaran. Barumat, ano ba? Sino nga ta dito eh? Hello? Naimbag abigat mo. Sino dito eh? Ni, saan mat asumungpan? Hello? Sino dito eh? Inadapnan ti cellphone na. Sino nga ta dito eh? Almay ko, nagsakit man ang tiwala ko. Sa payawan igatan ko itihagas ko. Sana ko naglipasa. Kasla makasarsarwak manan. Alay! Alay ko! Ismael! Alay! Anyat mapaspasamakan ka? Alvin! Anyat napasamakan ka? Nasakit ti ulo. Anya? Madandanaga na, Alvin. Amangan mo sa balin asakit da ito amarikrik na. Anya ti agururay agasat ni Ismael. Gagayam, di uliwan adenggan, tituloy tinubela tayo anapauluan. Desperado. Desperado. Napalabas, inikan ni Josie iti pampaturog ti beer nga ininom ni Warren. Iso ang nakaturog da ito'y. Ditangay nala ni Josie ti numero ni Andrea. Iti day tamot la arabi. Nabartek ni Melchor anapaan iti ayan ni Andrea. Ket imbaga na ngagparparikot da ito'y. Iti kabigatan na. Nagpaspasin siya mo't lang ni Melchor. Iti mo't may sangal daw nga agriprepaso ni Ismael. Si Midirmanen ti sakit ti ulo na. Itagagayam, denggan nyo tituloy, tinubela tayo anapauluan. Desperado. Nagsakit ti ulo, Calvin. Anya? Madandanagan ako. Amang ano sa balin asakit da ito amarikrik-nak. Ha? Iso nga gawid ak inton Sabado. Wen, nasayat dayta na panunot mo.
Dahil bagam dahil tamar kiriknom kin ni Tata Melchor. Kan dumawatak mo ito iti kwartana. Agpatsik apak manan. Uwan na. Ngam, Ismael. Apay dagito eh. Agkakaiwaramot na dagiti notebooks mo. Kas lang amin maulawak itay. Iso aday ta. Ala, agpay na nakangaro din. Sa kunti mangurnos ka dagito eh. Agyaman na Calvin. Awan anyaman na. Ada ka di pa'y agas mo? Naudin ti tinumar ko itay. Ngam kaslawan mo't epekto na day nga agas. Nga ta? Iso nga agpatsik apak tamanan. Kaya di ka nga minunay puy-puyat. Uwan Alvin. Kat agyaman ako iti palagip mo. O sige, ingkag pa'y nanan. Urnusak pa'y dagito eh. Sigurado? Nakaring mata ni Papa. Umay siguro ang kapiday dyan ito madamdama. Agluto aklangan. Huston to umay ni Papa. Ang mga no kahit nanti agar musar. Ada nag-text. Kita agman. Ni Alvin mat. Good morning, Karen. Amom, kimaro ti sakit ti ulo ni Ismael idirabi. Dandanin sapay na ulaw. Kimaro manan ti sakit ni Ismael? Hapay, awan nga tanti agas na. Papa, ipakpakaunakon kada kayo ha. Marabianak na agawid. Tadangamin papanak. Sa dino, Karen? Iti boarding house da Ismael. Damagak no kumustan tirik nana. Ne. Apay? Agsakit ni Ismael? Diyaka mo. Ngam intex ngamin ni Alvin kanyak. Anasakit ka no ti ulo na. Kan dandani ka nupay na ulaw iti rabi Anya. Wan papa. Iso amapan ko kita ni ti boarding house da. Mabalin ka di? Sige, mapan ka lahing. Tamangan no marabianak matlaang agawid. Nga maguray ka. Mas daawak ka rin. Apaya kas jay mo ton ti marikrik na ni Ismael? Tsaka mo papa. Taawan mo timbaga ti doktor asakit na. Idi kinadwa ka na pa nagpa-check up. Day tangarod ka. Iso madanagan ak papa. Mawatan ka, Karen. Ngam saan ko mga iso tagbali na rason, tapno madadal ti panagadal mo. Papa. Di kagdanag, tulungan kayo kan Ismael. Agpaiso? Agtalag ka kanya, Karen. Kaputay patpatag ka, anak ko. Agyaman ako na ino kasta papa. Awanan yaman na. Basta jay ko na, asikaswam latta na imbag ti panagadal mo. Wen papa, kat agyaman ak iti palagip mo. Hello, Warren. Pasensya ka no na disturbo ka. Itapon pa ngay mawag kay ti kastoy nga oras. Amok saan nyo pa'y lunch break. Ngam adang amin napatag nga ibagak. Iso pasensya kan. Awanan yaman na. Apay, anyang amin man ang tibagam. Adang amin imawag kanyak, idi namin sangal daw. Sino? Kan, anya timbaganakan ka? Diyaka mo. Ta idisong batak, di matagsaw. Anya? Wan Warren. Sino ngay dayjay? Diyak nga rod mo. Kanti pagsidda awak. Apay nga amo na tinambar ko. Ha? Adda ka din ang tadam itinambar ko? Ne. Awan man. Kanapay ko mga itad ko tinumerom. Warren. Panagkunak kat nagkamali lang itinambar ngayon dayal na. Iso di na kasinungbatan. Nga ta? Nga mas daawak lang. Tano nagbidot man iti indayal na. Apay adi na inyo adagos ti cellphone na.
Nabayag nga rod anak kaon, ti cellphone na. Wan, Itad mo man nga rod kanya, tinumero na. tapay. Siyak ti umawag kan kwa na. Kat nusong batan na. Damagak no sino, kan nuapay ngay nawagan na ka. O sige, mabit lang nga rod, i-forward ko kan ka, tinambar. Aginom ka di manunuwaren, ibagam lang tinak mga ladangos. Saanan? O sige, sikat di makamu. Iso ngay mayak. Tay bagak ti mapaspasama kita anak mo. Ismael. Dayjay manen nga Ismael. Wen, tamo. Medyo nabayagan dahi di pa ng tulong ni Karen kan kwa na anapan nagparuktor. Katidi rabi, in-text kano ni Alvin ka ni Karen. Asim romanan ti sakit ti ulo na. Kasta? Wen Josie, tandanin sa pa'y kano maulaw. Anya? Iso mapan kano kitaan ni Karen ita iti boarding house da. Day tamat lagayam ti ibagam. Awan gas. Ne. Apay. Di mo ipatpatag ti anak mo. Basol na. Apay nga may na nag-working student. Kan may samot day di Melchor. Apay at di natulungan ti anak na. Josie. Saan na day tadi pagsaritaan ta? Di mo ipatpatag ti anak mo. Saan na day tadi pagsaritaan ta ko nakmat? No ita, agparparikutangan. Gaputad dinak maayat ti lalaki nga ay ayatak unay. Masaksakitan ak launay. Josie, tay tamanan ti kunak. Sabali manan ti turong ti saritaan. Amok ti makagapo. Napayakas jay ti mapaspasamak ken Ismailita. Saan lang agapoy ti puyat ken banog na. Anya ko ma? Kapoy ti iliw ken panang panpanunot na ken ka. Ay, Naimbag nga oras mo, Alvin. Oh, Karen. Umayak man. Uwan na. Sige, umunag ka. Agyaman na. Itugaw mo pa ila dita. Oh, atoy. Tinapay para kada kayo. Agyaman na ka. Uwan gayam. Awan tayo mo't ni Ismael. Sana bale, tayo nawagak itay. Kat agawid ka nun. Oh? Wan, isong haro na nagdiretso akon dito eh. Tasaan ngamin nga ija syudad tinaka-idistinwak nga agpraktikum. Ah, kasta. Wan, O sige, mabitlaan nga rod ah. Ta itimplaan ka man iti kape. Pangururayan ta kini Ismael. sige man nga rod, Alvin. O sige, urayan na ka. Wan. Naanos kan nasingpat ang lalaki ni Alvin. Karen! Ikaw Oh. ka ditigatas na? Wan, Sige. malagtulong pa eh. Agpadadala unay ka ni Ismael. Iso akas lagkabsat da. Alvin, dakal gayam da ti balayo. Ado pa'y ti borders yu. Medyo. Isong matlagayam aman mano ka nga agawid iti lugar tayo. Tadamat gayam da ti abambantayam. Uwan nga rod. Oh, apag-iso. Addan ni Ismael, Karen. Oh, Ismael, kumusta kan? Nasakit ka di pa'y ti ulong? Mayat matan. ibati kayo pa ilang dito, Ismael, Karen. Sige, Alvin. Amom, imbaga ni Papa na saysayat no agpa-check up ka manan. Iso ti plano. Iso nga agawid ak iti lugar tayo ton malam no bigat. Kasta? Wen. Tayo nak mga la iti kwarta nga usaret. Anya nga tano di kan agawid. Sana balit ako namot ni Papa tulungan na ka. Isulaang ang ti pagkiddawan ta iti kwarta. Anya? Sana bale. Takula na mo ta nakasagana amang tulong kan ka. Kandak kal ti urnong ni Papa.
Taman manuak mat at dumawat kan kwa na. Nakababain man. Kaya't nakangarod at tulungan. Mabainak. Iswa, pasensya ka lakuman. Ismael? Adamat siguro kwarta ni tatang. Iso nga agawid ak intong bigat. Agkuyog talaangan. I-text nak numalpas ti klasen. Sige. Uwan gayam. Nasipngatan kan. Itulod kan iti pagurayan iti lugan. Sige man nga rod. Ngamin, awan silaw ko. Basta ha, laglagi pam. I-text nak no bigat. Tagkuyog ta nga agawid. Sino ti awag? Karen? Oh, hanyamat tan. Lubat kit din ti cellphone ko. Sapay awan charger. Di kasta cellphone dito eh. Sana bale. Bayamon. Apay, sino nga ti awag? Hindi Karen. Napanangamin kinita ni Ismael. Kamagag ko ma. Nakumustamat tan ti anak mo. Anya? Mala. Mapanak mo tan. Kata si Kasuma na imbag da ito yan negosyo. Di kagdanaga. Aramidag dayta. Warren. Kumusta nga tamat ti praktikum ni Karen? Saan nga ta amarigatan? Ada ti text message ko. Kita akman. Ti numero nga umawawak kanyak dito. Basa akman. Di mon awagan ti asawak ani Warren. Tanarnakan iti turog. Nabannog iti trabaho na. Nagalasan na. Asawa na. Kuna na kiti. Awakak man kiti. Aday ta. Hoy! Asino ka amang ibagbagang asawam ni Warren? Kat nasyak di asawa na. Tinakmat sumbatan. Hoy! Sumumbat ka na! Sino ka? Nagalasan na. Inyos nan ti cellphone na. Anya ti kayat asawan da ito eh. Ni Warren man ti awakak. Naka-off ti cellphone na. Anya ti kayat asawan da ito eh. Nilaon ka rin ti awakak. Hello, Mama? Nakawag kayo, Mat? Apay, di kayo makaturog? Saan nga, Rod? Ada ka din ni Papam dito apartment na? Ha? Paawidak pa lang iti apartment, Mama. Kasta ka di? Apay, Dak pala ipagpaga. Ako ha? Damdamagak lang anak. Un gayam. Apay anarabian ka? napanak namin iti boarding house da Ismael, Mama. Inak kinasarita. Taapay. Naulaw sa kanong ngamin iti rabii. Anya? Wan, Mama. Agawid kami dita inton bigat. Takasarita na ni Tata Melchor. Apay akastamat ta ni Ismael. Wan nga rod, Mama. Maala, pagsaritaan tanto day taba nag-inton bigat. Tako namat nga agawid kayo. Sige nga rod, Mama. Bye. Bye, anak. Talaga mariripok, anak. Awan pa'y gayam ni Karen iti apartment ni Warren. Tapno maamak kumano si Mang Patan. Sabali tagparparik na kanyak. Sapay kumata saan apod no ti atap ko. Apa ang nagawid ka, Ismael? Maya ko magpatulong. Kasapulan man ang ti kwarta. Uwan tatang. Kat, aday baga kada kayo.
Anya dayta. Kanayon mo tan nga agsakit ti ulok. Ken adapay ti may sarabi. Adantan niya akong naulaw. Anya. Anya ti aramiden ni Melchor iti dayta nga imbagan ni Ismael. Gagayem, di uliwan adenggen ti tuloy ti nobela tayo na Paulwan. Desperado. Insurat para iti radyo ni Romel Sarmoyan. Iti direksyon ken musika Jonah Rebutaso. Isagsagot kada kayo di MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iti inkay Panang Tarabay.